Munchum zirna huanga chuan in-service training of special educators samagra shiksha buat sai bitia na hun kan ron nei dona he training hi children with special needs te ta na tangkai theitur sign language chi sang sang te kan zira chu bitia na hun kan ron nei dona heta hianin an resource person kom na tele trainers sang sang kom hun te kan ron mang dona ni school ani emo ina ani emo sign language kan zirtir hian sign chau nilovin mui phun lip read hi kan titel nge turani no pangin tui alo in du ani pon hetia tirigot lom khan tui ti soitir tum tur mui phun khan tui idu emi khatia tirigot lo khan tui in du emi ti tel kha soitel turania lip read mui phun kha kan zirtir tel pa zel don anita lip read an thiam tel hi anta na tangkai sign language thiam ve lo bula an om huna an mui phun an chiar thiam kha an ni ta na poi mo em ani bengong trong thei lo te emo rwal ban lo kan tro kan biak reng han abi kin mi zo hi ring dewa biak te mui soi boy ya biak te ilo kan te eno ti khatiang ang te kan chin dan ania kha sim atha entina sign kan zirtir pa lip read kan soi pa po a in ngai kha boy kha khatiang ang kha chu alo kan pa bia kan ti tan po khan anuam chuang lawa in ngai kha chiang po in local ve ni po pa ngai taka khatia kan ti khan an mani tan po siat anuam zo kani chuan kum sang khat zasari somnga panga a peri sa public school for the deaf ano pangte tan khovela formal sign language adwang chuak ani kum sa khat zasari somnga panga a dei khan an lo hang tran to ani chu manual alphabet kanti two finger spelling one handed le two handed angkha manual alphabet kanti chin chu ani a kut zaizi kut chungtang manga kan man angkha kha manual alphabet anita a finger spelling ti pon an soi thina hei hi 8th century hunlaya monk hoin thutia man lak dona an siam chua ni a soi ani kaka a history ta puiman lai dewami chu ani a 5 elements of sign language hi a oma chu e na a chuan handshake ti kha ani ta ni handshake kan ti chuan kan put hemi a shape dan am sang kami kha ani ta a chuan a pahni na chuan palm orientation ti kha ani ta atlang pui thu in sign language kan ti reng hian hemi hian helam hi a hoi tur heti zong hi ani lo tlang pui ti hian ani tlang pui ani hetia ka soite ti dewa da te chu a om amai ro chu atlang pui thu in sign a hian hemi lam hi a hoi kan va biak te lam hi hei hian a hoi chin turani kha a position dik ani chu o chuanin a sina a chuan a movement kha ani leta a movement a chu ak entinan local thui pui lutukte ti san le lutukte khatia ang chi a movement a kha anita lo her kwal ngai deu pom se a then chuan ti deu pu ka lo her te hian om china ni he tlem te tia tilaya ti mai tur om anga he tia han tia a then chuan mani taksa titel chiam hian om chin bokani la zai lo chuan a ol lutuk ta ni mo kha nak tu ka po lo en ren ro fa ni taksa her tel ut mun kha in om don sia ka dia hei te hi a poi mo em ani exam lak deu po hi ngai le kut sung pui sei deu te hi ngai hian ka tha chin sign language ti don tak chuan kut sung pui toi kha anti thei lovin ka ti na ni lovin kut sung pui toi po khan khemi ati than chuan ati thei lu tuk thawa kut sung pui sei deu hian a ol sam big thin ani
chuan allocation kha a om ve le ta kan in pia po na tura he tlam panga soi ngai deute anita a then chu he ta deute kong pula te khami kha ngai poi mo a e shiat fu angai ni kha kha pokana e chuanin na china ka soi am khan expression le facial expression khami kha kan thu soi reng renga lungai na lam kan soi chuan kan bela nui fur chuan kan thu soi kha alungai bel don lo lu tuka lungai bel deu kan soya lo nui fur kha khatia ang chi ang te mi kan ngei bel ang deu te kan lom bel ang deu te kha kan facial la kyan a shiat thin turani khati khan kan pia po tan shiat fia ol bi ani chuan aparuk na chuan type of sign language ani le ta chuan khovela hian sign language hi atam lutuka common sign language hi khovelin kan la nei lo chu khovel mun sang hian sign language hi zathum chuang a oma nam sang hian danglam na om thewa chuan nam sang tong in ang manga po adang lam ani chuan universal sign language a om lova ram sang sign language hi a shanin kan nei zel ani chuanin pariat na chuan sign language lar zual deu te chu pakhat na chuan ASL kan ti kha American Sign Language kan ti kha ania apatni na chuan British Sign Language kha BSL ang tilechin ta chuan Australian Sign Language kha omle ASL kha aron print diklowa SLAN ti ada tur ASLANC Australian Sign Language ASLAN ang ada tur SLAN ang inan soichin chuan ato pali chau karon rak chua kania heta hana lar zuala hian Indian Sign Language ISL kha vele thungta tun tum kan training na tura hian American Sign Language le Indian Sign Language kha kan thur bing dona abik takin simple conversation te group competition kan nei dona khata po khan American Sign Language hi karon bang war big dona mana ol sama kut pakhat chau ti thei ani bok awangin Indian Sign Language chu zirtel tho chung si in atlang pui thu in ASL kha karon bang war zok don ti kha kan soi masadu boka chuanin hemi maliba ka hian Korean Sign Language te Brazil Sign Language te Sweden Sign Language te Switzerland ti amchi atam lutuk Sign Language kha mase khovel pumpuya man war ber chu American Sign Language hi ani India ram chunga po hian Indian Sign Language mang tam tak an omrualin American Sign Language mang hi an tam em bok ani kumsang khat zariat Thomas Hopkins Gallaudet an American Sign Language ASL tin kan soi to don nia Monday Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, E, C, D, E, F, G, Z, T, he training hianin kan resource person PJ Nedlerin sangi kabula hianin oma hemi training chungchang hi zona te kan zot don ani PJ Net si baile
Hey, special educators training kan ne ni sign language te kan in zirtir vo in ni hianin hemi sign language hi khovela munchang shanga sign language tam tak oma vo in ni han eng sign language tak nge hemi training hian i zirtir le Ole kalome vo India hianin American Sign Language le Indian Sign Language hi kan zirtir kopa chu India rama kan manlar ani awangin he ASL le ISL hi kan zirtir kopa ni vo India tan chuan chu enge vo in hianin enge tinge American language te le sign language te le Indian sign language ka in than big na chan hemi sign language dang hi ahar sa big nge a complicated ve shim nge ni ahar sabik lam ani lawa India rama kan manlar ani awangin he mi pahnih hi kan thlang ani ani le ti han training ipe ani he hianin enge hemi training impact chan te le hemi trainers how hian an lok pui thei dan tur te hemin soi sakla ni hei tuna local khom hi special educator te an ni a special educator te hi mun sang district sang atanga local an ni a chumi te chuan no pang hne na ti hian an the dar le anga sign language hi rual ban lo te abikin hearing impair bengong kan ti ang chi tan te a ti ani ama se ni bengong tong thei lo tan chau ani lova rual ban lo inbiak po na lama harsat na nei CP no pang kan ti te spastic no pang kan ti te le MR kan ti ang chi tu na ID kan ti ta khang ho tan te khan aman tang kai thea tong lama inbiak po na harsat na nei sang ten he sign mang hian ol sam taka biak po na an mani an biak po theina tura ta na man ani achang kai don le me I heti anga training in han pe kwal hian ti te ang I enge trainers te tan hian in thil hanzir har sabik te omem lati than lem lo hian ni awang hian kut han da vel dan te bo hi a har sa ve shim ta ma se ti thana thiam ania heng hi chu an thiam chhozel tura ka ngai ole kan lo me ole tun huna hian in trainers te komlok na hun kan nei do na zo na te kan in zot lok do ni ka pi iming min shel theyem coming to TCL Ming Lui nia tuhan government Zembo High School aga thok me special educators ang ole ani chuanin he training hi I lok puem han ti pot me teng lok pui lu tuk hei kan lok pui ma do na ni eng ki ma sign language te kan la shiat ngai lo hei kan zir thara a hlim omin kan lok pui don khop me ani le sign language in zir achang te le hemi training shimshima har sa han ti big dar te neyem enge kan kutte kan lo la mang chang lo ta sign language kan lo la mang tam lo ta khang kha chuanin tlem chuanin enge han ti zung chu har sa ang reng chuanin hemi training in zir chwa achang hianin enge school no pangin an hlok pui thei dan tur te le an hlok pui don ni sha em ti khamin han soi sak lela atop nan hlok pui don tuk no pangten enge khatiang nga chong thei lo kan ti ang har sadna nei mo beng lama shiat na richalo kan ti ang chi te po kha an vo communicate don thei don ta he sign language mangyan chu wang cho no pangte tan po atang kai le karing khop me inkom na hun chadak min pe ka wangin kan lo me heta hanin trainers dang zona hanin zo le lokila ka pi iming te le khoye chang ron kal ngei ni ti te khamin shela kamhing chulal sang pui kani a chal tlang veng lai changa local kani ani le hanin zot ngal thor meila he training hi lok puem lok pui te reng mai a chan chu sign language teng te hi kan lo ral shiat ve a tu na chuan a practical in hei miss genetin win han zirtira lok pui tak kan ni numbers te colors ti te le khami an mani kan va communicate na turata na trangkai kha min zirtira a practical in a theory ringo ta kan lo shiat thin kha a practical in kan tia kan lok pui khop mai ani chuanin kha sign language chi sang te kan zir ta an china te po khang ji nga khanin enge har sa han ti big te khatya ang rau khai nei
harsa hantia chuan sign language tia khan Indian sign language le American a omta American kha a ol dewa Indian kha a har dewa ti ni mai chu har kan han ti ve chu nia mar chu kan miss min zir tir tu no hi a thiam em awang hian chu kan zir kop thawani amar chu a har sa jok mi zo a khan Indian sign language zo kha a har ti kha kan soi mai chawani ine so to khati shada ti chuanin hemi training kan nei te khatia ang sign language kan zir ang zong zong te kha sikul no pang hian an hlok pui don ni sha em an hlok pui khopang a chan chu I tunang la ya chuan sin thal lama po hei enge rual ban lo kan han ti ang mo tiang children with special needs kan ti ang te hi an awareness sa em ta chu wang chuan heng sign language kan lo zira te hi nakina school tina te la enge la practice khatyanga la ti chhozel turania chu wang chuan no pangpon an knowledge zaw pha ba ka enge khang vobi kan hanti te ne na anin communicate na tura tan po thil tangkai le hlok tak ni in ka sia a tangkai khopang kan zo na te min chan saka kan lom lu tu ke sign language kan ti hian simple conversation te kan in zirtira chu tu na hian claim te kan ti anga tunge ming hemi hi tunge ming ti na anita a chuan tuna kan training a sign language kan man mek hi American sign language le Indian sign language manga mangin in zirtir na kanin pe mek a chuanin Indian sign language le American sign language kan man na chan chu India rama hemi te pani hi man chin ani awangin tuna hian chu mi mang chuan kanin pe mek ani chuan sign language a days of the week kar ming soidan chu days of the week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday ti ani a chuan kum kan soi don hian hei hi kum soina ani a chuan tha hei hi tha soina ani chuanin kanin biak po na hianin chi sang sang karon soi du apoi mo ka ti chu thank you ti ani a chuan hei hi sorry kati pal ti naka ani a chuan please ti ani chuanin adot le a chuan rong ming sang sang soina a khan hei hi rong soina colors ti na ani a chuan hei hi kut zung chala mui kan khoi zeu kha kan va thai zeu kha red chuan kut zung pi manga kan va thai le zeu kha hei hi pink ani blue brown white black green yellow gray ole hei tun huna hianin sar hi kom na hun kan nei le dona ama saberin iming le khoi school changa ron kal te ngei ni ti khamin han shel min han soi sakla coming to RL Shet Pui ania tuna hian special blind school special educator in ko om ani chon he training hi hlok pui em hlok pui bon tok anuam ga telu tuk kringot ani chuanin kha sign language shang shang te kan zir ta khang zinga ti khan enge harsa hanti big te ineem har sa TMM ka nei lo ma se hei practice lo chuanin kan thei hi le zung zung don tuna kan zir chin ai chuan kan la thiam ve zela ma se practice tamanga ya chu wang chuan kan thei hi zung zung lo na kan practice tamanga resource person te po kan nei cha te ro mani ina kan practice chat kha apoi mo vyau don ani ati chuanin hemi kan training te hi sikul no pang te hianin an tangkai pui don ni sha em
o tereng mai strong kai puyang achan chu I training hi kan nei jinglu tuk loin ka ria tunna hian pandemic wang te po hani mai thea chu wang chuan kan kal chuana te po enge ke mani po tiang ka in tuai tharna ni zel ta chu wang chuan ke mani chang khan no pang khan thin tam tak khan zir velet le thei dona chu wang chuan thabi ong ka ria ani chuanin he training te hi han buat sei zel tlagin sha nge hemi training shim chungchang han soi du angchi te khai nei chuan chungte chu han soila o azong chang tlak ka tia chuanin I HI remote lo apo ID ate VI ate hian tibel zel sela tile zel la chu ka ti khop mai achan chu tuna remote po hian nei kan hlok puilu tuk ta ni HI remote lampang kan dita kan hlok puilu tuk chu wang chuan speciality danga hian tile zelila ka ti inkom na hun shatak min pe ka wain kan lo me ke ko lo me kan put man pu kan en nalaya di kan suda khan doctor sai na ni Chuan kut zum laya kut le lama kan su chokha medicine dam doi tina dam doi local thar anom noi to abula chak khan mai khat repeat de no kang nakina khami mang khan sentence kan siam do na bangin kan zabayin tiang father mother Mizoram kalau kan kang dia nama suka atopa kut khan me be turo hei hi Mizoram ta khan me be akai lawa kut mor pula khan me be tur I Mizoram kha ele sa thanga bi hei Mizoram sang lu tu ta dai bul ma ya khan ni met bet do dia Mizoram khati thui chiang angai chuang lawa Mizoram ti zok hi ni bei hei hi non na chen I live in Mizoram pichina I live in Mizoram sia hain S E Coming to its Los Angeles, kaniya State Project Office Samagra Siksa, Mizoram Nuayan, Inclusive Education Ayan, Program Officer. Lai me kaniya, tuna in-service training of special educators. Ti kang kalpui me kahi, trangkai mema poi mo achan chu hemi ayan sign language big hi kan kalpuya. Sign language kan kalpui na chan hi tam tak awma poi mo na tam tak aneya achan chu sign language mang hi kan no pang CWSN kan ti children with special needs kan ti hawaiian anom thin ani tin hami zirlike mi kerlo tan po hian sign language hi apoi mo achan chu sign language minor puina kan thiam lo chuan ani tan sign language mang tan hian khovel azimani chumi ni wang chuan khovel ti zona tura tan le an tran pui theina tura tan tura kanom theina turin pui thei turin la hian special educators Mizoram chu kan neite secondary education lama mi te elementary education lama mi te ne la hian zirtina training hi kan nei me kan ni hei hi lok thak don khopin alanga achan chu an mani thona huna te an zirtir tupuya te no panga te po zirtir theitu ani atin wantlang huna te po rolban lo te ten heng sign language mang te na har sabnan to te po pui theitura an inbox sa hi apoi mo chodon ani chuwang chuan he sign language hi zir kan ni an mani atang hian mi pui te pon le zirlai te pon kan zir chong tura te po kan be se ani tin hemi pialama hian tuna hian sign language class hi school pathi high school pakhata le higher secondary school pakhata hian introduce tum mekani tura hian chumi hlotina tur chuan he samagra siksa SPO office atang hian malak mekani nakin loka hlotina po mu kanin be se ani chutiang chu ani chuwang chuan he sign language hi tuna
trainees te pawh hian nuam an ti a practical a tam em em a an zir ngai lo hriat ngai lo thenkhat te tana hriat ngai lo tam tak tuna hian kan zir chho ani hemi awang hian heng rual ban lo sign language hmang te hian khaw eng amo khotlanga an tlang nel pha kan ring tak zet ani ti chuan he training hi ni thum chung ni som ni pali atang ni som ni paruk zir top ni thleng hi hian nei tur ani a tu no gas thla a hian hun rem cha kan hulawa ni thum chung training na hun kan nei thei ani tin training na tur hian kan ho tu te kan officer te an pur em em a engkima apoimo na le atang kai na te thria in apoimo tu zong zonga te po ma na sa takin an la chu tiang wang chuan he training hi lo ting takin kan nei thei pha an kan officer te chunga te po lom thu kan suya in he training kan nei thei na chan hi central lam atangin fund kan donga chumi atang chuan hemi in service training of special educators si kan nei thei ani chuwang chuan heng kan state da kan ho tu te mai pi lama hian central hian angai poimo a nei ngei thei tur hian ruam manna ron siama chumi kaltang chuan floating takin he training ni thum po hi kan nei theia alomom tak zet zet ani ole khati zong kha hun kan ron man thei te chu ni a thlir tu zong zong ten in lo changkai pui ngei kan be se kan lo me